Aha, Poleeno Multimedia. So on subscribe here, wada Roma subscribe. Na click a bell notification instead of anytime be able post it. News be about entertainment piano and an exclusive interview be an straight. We Sarkodie and she loves Stonebwoy Aisha and I and 177 be about to internet and as a man sign 10 times so. Na Aisha echo interview Peace FM akwasi buaje show no so na ode ensem bi ekoto dwa ema akwasi buaje kra ka kire ne se ensem na wo kan emu edu nti ontwen san na ensem a okwakan ne se Castro ye nyina ye hwehwe na ye hu no Ghana fo nyina ye yabodompia ya hwehwe na ye nya hu no en ho ensem na ode koto dwa se emra Castro yira ye na Sarkodie na oye na downfall a one ne ball Adonai na Adonai video na Castro era no video no shoot ko yi pa I think say one of the biggest songs Sarkodie I ever Sarkodie nyum kra kan say Adonai and the biggest hit song because e ko yi pa because Castro de no de enyum ne koi enyum ne bae na nche na sansem ne sie na de e bae ne say Aisha say Castro free mu no Sarkodie entimi emfa phone emfre Castro maame mpo say minwe oyira ya ehuni embia ma na bibia bokode o se Castro Sarkodie entimi emfre Castro maame sa na onsa so entimi enya say bia ma enyum no ahete pa na say ne free YouTube ana say ne free enyum nim yeden baaye Sarkodie so entimi mfre maame no ngase ma age sempo age taku anase bronya we de agiwe nefa atwa wo na ase na akwasi buaje bisa Aisha se na ansam na wo ka no ne krebe ne uma na se Sarkodie aye bibisa so onfa metudwa anase maame no emmeka nkyere ono Aisha na Aisha se no krenya menim ni ono de one maame no eben yie pa every minute bia na se dako bia no one abusuafo no etwetwe nkomo na bibisa aba nkono no Aisha na say she loves Stonebwoy no enka wate anase nka fanasum na bibisa mai na Sarkodie entwen no emrepam no ono Aisha edem nyoma ebeto akwam na one abusua no ene Sarkodie ehia na omabu akonta afa Adonai music video na say Adonai nyom no ho because Sarkodie emfa nyom ne sa na o say Sarkodie very greedy obia nim na ensama ngofo bisa ne se ye nyina ye nim se Stonebwoy ene Aisha ebenyi na nanse ya so ne hu se Stonebwoy se nani anje ho se Sarkodie ede ne call police station bro ne manager Angel Town enyaye no na yeso ye nim se she loves Stonebwoy Stonebwoy ni papa yi ebiso a no so ho allegations na ototobo Sarkodie no na nkofo bebreka but ye hwe video ne ye hwe nsama ode tudwa we yi 5,500,000 Ghana cedi kra koma Castro maame dana Sarkodie maybe san wo asem we asem adam akoma so ache na maybe san wo studio ha say bia we yi ase wonim me are very close to the family. There is nothing na omo be ya omo mfrɛ me ansa na omo aye onye bibia mfa nche maame ne ko mfrɛ ne da onko sra maame ne da nimtu fu omo Ghana nyina obi eni ho a wakwakọ sra maame na anaso wakasa bia yenwia be ma yiti ase mo kire odo nti se ne bibia to Castro a mo kwa na ese mo ye Sarkodie should have boldly enyum no was number 1 asem ne to Castro no emanyum YouTube sika kwa ma obibi say onkomo mo bibia what you say nti Sarkodie de ono de obehye nyum na ase me minum so greedy or no, that's not a fair statement. Okay, let me just I'm being too much, but me no. Sana mi hu no. Inti me obi be me na okoye bibi pa ma obi me to me bisa say we sure so be yama wana. Aisha, withdraw that. That's not a fair statement. Castro spend over £2,000 a day ne Adonai video no. Over £2,000 on koto woniama. E fly e call South Africa na ne kotwae say na asama to nua na e say wo che ne busuafo say yes usu udo nua no but e mani jisika ni nyina anta na ni ase because Sarkodie say sika no emre pa no nyanka sa meni busuafo ne wo betena ase na sene ye say wo maka show bia no wa ma ne wo mu wae
Peace 1043 FM. Well, I think that we'll just wrap up. Okay, so many